Saat 2'ye çamalak ötattırdı. Ödük diye alıp motor dostuma koyuz. Bunu götür alıp jönödük. Çöp dal aldı deyip bu yıl. Emde esi buzuk kaltır ontar. Zup deydi dostum. Ustağa bir görgüzesin hazır. Ustağa bir görgüzesin hazır. Ha, bol dostum. Haydi. Bugün çöp taş, şaş bayrak baştılar. Çöp menen. Sen prestijçi. Bugün şunun işini bitirelim hazırca. Bir yarım ilk saatinde çıktık o diyeyim. Bala çöp dalan deydi ko bala. Onu ne ekeni bilmiyorum. Zaşnik deydi ko. Bir yılda bir dal olsan çoğurganda jırgaysın deydi. Dostum ne oldu? Onda oldu? Kılacar, canlılar zıpsızlar salpaymış ya dostum ha? Can arka kırıt koyuyla geliverdin gel, baylaya başladın o dostum hastaydı. Sen en tura dostum ha. Bunu alıp, cipin var içinde cip var. İşte cip var, şunu alıp baylaysın mı? Yok, oldu. Nonun içi kes lan. Nonun da yok, onun bir koy. Non ketip kaldı toplasın cip var. Topla, cipten çıktın baylayın. Cipin elle. Suzakta jirip. Böyle. Bir hafta beslettim. Üvettin. Kapalı saltaya böyle. Ya cip toltara dostum müydetli. Aşağı çalıvereceksin akı cip dostum. O şeyde bir kök cip olsa gerek. Ah. Presine öyle kök cipmeyle bayla koşar. Koşamaya bayla koy dostum. Bunu yani sen vergensin o dostum be. İş geceri adam. Caşla bayla koy dostum. Bu kança soti görse olur dostum bir günde. Bunda gör olvaysın. Küçük ele Kança? Ben bir görsem. 20 saat değil. Bir günde o. 20 saat. 20 saat 20 geçeyim. saat borç kıyın. Erте sonra kalasın. Kıyım okuat dostum ha. Onu hem ettiğin adam etmeyip desen. 3 yıl oldu kaç dedik Ova, bu yıl 3. yıl işte tat bala. Çakışken bırak çalın var. Traktör çalıvancıları kılasın. Ova. Val. Özümler yerinde. Ova. İyi mi da? O şartta özünün yerin traktör çalıvagan yer dostum. Çalın yerinde. Ova. Mencelerime morpret kesin değil mi? Biz de az yiyip. Bol dostum. Mencelerime morpret dostum. Ova. Akçağa bir kere öldükünde. Oruç satamaz. Ha bol dostum ha. Sen çok gerek bizi hayırlı örşet. Bol Ben çok gerek bizi. kurtulma da ocak dedi. Ova ya mazıraktan sen ha. Azrak. Bismillah deb. 2026 11 to'nlar. Bugungi patchni boshlaymiz. Porterme. Alda changlarga manер berіңіздер. Бүгін кешек жанар жақшылып мойка қылам. Талада шындай болады бүгінше. Bismillah. Айдер жана. Bismillah dema. Келдік. Погода өте сор болады. Екі неме кетіп жатады. Так. Қойып. Үйреніп қалсыңыз әкесіз, а? Бол барамын. Бол мына және әке мына. Тыдылат қотыты мына тырмау менен. Лимузиндер. Лимузиндер тұтап. Алдылар передок қойышқан өздері. Біздің аз қырғыздар айылдан шыққан инжекті де қойса құраштырғандары дос не деп қойды өздері инженерлер күшті да мына. Өздері инженер өздері. Өздері қарап ұшырған бір жеріне маяқ соғышасын тоқтат. Лимузиндер передок жоқ болады да досым өзі. Ошында іштешілі ал жерін передокторды қойышты өздері. Кетті тұрма. Teknisini. Çukattad mı? Yetişpereyini çukattad. Екі пресске bir тұрмамен жетішіп жатты. Кече екі тұрма, бір пресс подвышка, екі тұрманың алдына салып жүрді және қанек. Қырғыз чаңганмен бүрө келді адам. Нарақта чаңганменен бүрө келеді. Алар чөп миясам менен келеді. Қызматта мына Баку жанагар шляпаларыңар зорда силет. Мына айылдың көркү чыгара турган балдар азыр. Престердер өтүп. Аман болсун, эмне кече келет торлор ачылып келдиң эле го, эмне жолдо келет бишектен. Жүздөрүңү бекитип атасың, камерадан уялып атасың. Жок бекитпейм.
Bakun үйretir bakun hem bakkom. O'zi uqtab turib ko'zlarini İşte Tayland'da işte. Narjagı? Ой. Qara dostum. Açının çoğuganda deydi da dostum. Açın çömür burgesi koyunç. Bismillah. Ар жерде ар кандай мен азыр ушул жерди көргөзүп берем да комментарий көрө келип ачыда чөп. Чөбүңөр кандай дегендер мына. Жуударбы, башкачабы дегендер. Чөптүн бир сапатын көргөзүп коем мондай чөп мына. Киресиңиз чөй тазалык да. Ооба. Чөптөрдү көргөзүп койчу досум. Чөптөрдү көргөзүп. Бишкекте дагы жакшы чөптөр бар. Ооба, Бишкекте дагы. Бизде деле жакшы чөп. Бул чөптөр да мына сапатына карап Таза досум. чөп. Мына бир пресле көргөзүң дебеңиздер, экинчисинен көргөзөйүн. Көтөрүп 10 чакты пресс көтөрүп кой. 10 чакты көргөнчө, ондойраак барып дагы көргөзөйм, эмне кылайын мына. Ар кандай чөптөр бар, эми тазасы бар, башкача чөптөр дагы бар эми, ал ушул жердеги чөптөрдү көргөзөйм мына. Мына 3-чү. Ушундай эле болобу? Аңыздарбы? Болду досум, болду. Чабан азыр жүктөп чыктык колоттон. Негизинен сәл нетөрақ жерде туруп калды. Жакшы жүктөй албады. Аз болуп калды. Чабан азыр. Чабан канча пресс болду? 80 пресс жүктөп тур азыр. 100 басат эле каптал жерден жүктөп чыктыңбы? Ооба. 80 пресс. Оператор жакшылап өтүп каптарлы келди ана 80 ма? автомат кандай экен деп сурайт да досум. Кудай ушул жакшы эле канчага чейин пресс болот экен деп. Канчадан алып чыгасың деп. Каталог 90 терик да. Каталог 90. Ооба, бизде мындай адырларда каптал жер болсо. Түздүк жер болсо Usta болот 100 га чейин. Usta ашып кетсе 120 га чейин тийген акаларым болгон портерге. Портерге киге. Бирок автомат азыр пайдамда деле ылдыштар деле жакшы эбес досум. Азыр 80. Нормально. Ооба. Жали мына эсеби биле туруп канчадан чагып туруп канчадан тас болот ошо чагып койдук да. 100дөн кешке турайын болсам деле тие беребиз. 60дан тийген жер болсо 60дан тие. 60. Жерге балык деген? Ооба. Бирге сабал түшкүлөй тамдан секен. Портерекини сурап атканда да кызыкса мындай автомат сурап. Портерекин автомат туралы маалымат керек болсо комментарийге жазыңыздар. Кандай кетип атса ошондой салып берем досум. Болду. Автомат. Миңгенге болот экен, болбойт экен дегенде миңгенге өтө соң болот экен. Бүгүн 3-чү күн талаада жүргөнүм. Эртемен чийип кетем, обед ичкеним ичпегенде билбей калып атам досум. Анан шаар трассаны бир сынап келдим. Өзüm Manas'tan babam, Çalabas, Manas şehri 17 kilometr çetrafta ayıldacı. Bişkek'e aydadım, Bişkek varken Bişkek'te 10 gün çocuktum. Bişkek sentrinde dilaydadım porterdi, benliği kılıp, benliği aydadım, dilayttıyak, çeviz, balıkçı, narın kılıp geldik Cangzol, ne çıktı, şu benliği maşinası geldi. Trassaga жакшы экен деген. Ооба. Каласы мәс кылса чөптүнө же зардалыга болсун, же молодец. Жакшы. Портерди сынап, портерек автоматында элге эл менен бөлүшөйүн деп атам. Трассада кандай, дальныйда кандай экенин. Жакшы. Только чөптүнөбүз досум. Жакшы, молодец. Элге комментарий бердим ушундай. Жооп бере кеттим, кандай экенин. Азырынча Кудайга шүгүр жакшы. Жакшы. Эмесе болот. Молодец. О шата тийип калбайлы досум. Дагы? Айда коркпа, айда мага чейин бер. Кандай болду? Айда. Бак айда. Болду окшойт досум. Болду. Так, болду, кетпейт так, эне. Жакшы бир нерсени көргөзөйүн азыр. Айнектер жабайын. Жатышып сана, өчүрөт жабам. Так. Болгондор көрдүң го, мен эч кандай жалган жакшыган көргөзө бербейм да. Кудай сактады. Арза. Ака, үстүндөгү адамды айтсаңыз биз. Үстүнө келет го. Ажырап кетти арка караган. Сүйрөп калайын да. Кандай жыйган бол, Түшүп кетем деп атат го, мына түшүп кетем деп атат. Үч жеринен жыптап кой. Ооба.
Düşüp alayın dedi buna. Ona ki o çöp yegen bala buna ki. Kattın dostum. Ne kıldın dostum be? Yok bu zor tiyedi ukam. Ekoğuzda oldum da cipti normal tartmagan çıkam. Yok. Ekoğuzda noğala ciydi bırakça. Ayıp çok hak. Bu aklı var. Tastak adam kişiye kara aytıp koysa жақсы болады. Ana ki orta yolda dinlemesin emmi. Ya bunda get planı atkom otur. Аны зорға чешудан Ha bol dostum bol. Çamur jauh reyinde tağı dostum ha. Birek söylegende oldu. Bunda gelip kaldı gümbür kölü dostum. Az birek söyledi dostum. Arslan apayla olup kaldı mı? Ha. Arslan apayla olup kaldı koyun. Koy. Bir açılıp bir cevap be. Ama sağa küçük kuvvet versin dostum bana. Irgıçı dostum. Kameranı tam sana sağ motivasyon ölçüle dostum. Ya bismillah kana. Tiyip kaldı han oğa. Tiyip al bol sırta atilen dostum. Böyle bir baksam. Ova dostum kana. Ya zamatma. Üç yok aldı ırgıt dostum. Bismillah da turut dostum. Yakta atarkanda alıp durat gel. Ayılda coşur şunu oldu hazır. Çöp menen aşağıda adamlar tolga. Tüpkü reis'e geldik. Nedensek yine az buram. Yakı gözü buluyla ezeyim bana. Bismillah. Şunlar tatlı olan gitkenleri varken. Студию açan. Wow! Bunday kılıp koyup koyar dostum. Bunday turu apasını. Oldu dostum. Bilimde gelmeyen tikek hem ne? Ya da sarı kapalatıp oğlum. O da erten gün açık oldu okşaydı. Ошол жерин ачып коюшум мүмкүн көнтүйүп турган жер. Калган жагы жамгыр жаашы мүмкүн. Шамалдыруу шапатада күн салкын болуп турганда жумуш кылган жакшы. Аман досум. Көтөр досум, көтөр. Погода кандай да досум? Погода машина отыр. Зорбу? Өтө зор деңгел. Баку ысыбадым кам. Зор мына шляпа менен. Көз коюмна. Караңгыда көрүнбөй калды бекте да. Канча адамдар бар азыр. Россияда, Биягу, Америка, Кыргызстан барбаган жер кылып атабыз. Африкада жүргөндөр бар да. Ошо айылда жүрүп, айылдан чыккандарчы. Алар ошол жактан көрүп, мындай айылдагы жашоосун бир эстесинчи, сагынсын. Ошо сагынычы бир аз болсо жазсынчы. Çağırınsam çamolda. Irgat toz maşa birön ırgıtsan lan. Sekiyin ayda birem oldu. Ne kadar koyucu. Haydi son. Kettik. Bismillah. Bişkek'te жүрөбөрсөм чөп корам дейт ушулай. Өзүн өзү кыйнап атат. Үйгө келип тамак ыртабыз. Ушул жерден видеону жакачылап коеюн досум. Видеону жыйынтыктайын туганда. Айылдагы жашоо, чабан жашоо ушундай кетип атат Азбакка. Только чөп жана чөп болупчу. Кимге ушундай видеолор жаккан болсо түбүндө класс деген баскан унутпаңыздар. Ал эч качан да акылуу турбайт, бекер. Бир басасыздар болду. Беш та мен үчүн пайдалуу. Себеп деген жери бар. Аны кийин сиздерге өзү айтып берем. Ушул жерден видеону жыйынтыктап, бүгүнкү видеону азыр жүктөп берейин эми. А бияктан бийигирээк толуну көргөзмөкмүн. Могул жак Манас шаары. Ошол. Ол жактар. Кырда болгондо көрсөтүлөм түнкү Манас шаарын.